savladaš vještinu igre, kad postaneš prodoran i brz, kad ti dribling postane perfektan za protivničku odbranu, kad postaneš enigma među bekovima, kad počneš pravit slalom, kada usavršiš igru glavom, kad tribine počnu da se pale na tvoje pasove dijagonale. Tada na scenu stupa igrač s brojem 2, takozvani igrač zadatka, koji dobro zna sve tvoje tajne i lako može doći do svakog podatka. Počinje da te vuče za dres, da te udara, da te gura. Programiran je za to antitalent kreatura, ili ti mali igrač velikih struktura. S brojem 2 pratite ko sjena, ipak ti gospodariš sredinom terena. Ali ti mu moraš parirat svojom igrom, prefinjenom tehnikom, duhovitom fintom. Izbjegavaj verbalne duele, izbjegavaj incident. Ne slušaj mu priču i isključi ton, ne prihvaćaj tu igru, to iskušava te on. Dok igraš s brojem 2, pratite ko sjena, ipak ti gospodariš sredinom terena. Jer lopta se kreće, kombinacija teče i tu je mudrost sva. I zato nemoj pasti, mada kuća dobro časti, nikad nemoj postat igrač s brojem 2. Igrač s brojem 2 te napada. Uradio u 58 minuti utakmice na Karaburgi protiv OFK Beograda ući će u anale sportske vještine. Naime, on se demonstrativno okrenuo i celoj južnoj tribini pokazao, nećete verovati šta. Moštice! Šta radi Fudbalski savez, šta radi porodica, šta radi obitelj? Prosto čovjek ne može da veruje. Teško je verovati da je ovakvim pojedincima mesto na našim fudbalskim terenima.